Это сложный ответ, потому что ребенок сам должен выбрать. В зависимости от его, ну как его характера, от его настроения, что он может. Конечно, балаларын өзін бір яшылығынан бір өзіне яхшы еш, яхшы зинат тапмақын. Ана баба арзу ете, мен ебетте екім олғанларын пек істер едім. Выбор за ним, как он сам пожелает. Büyük kızım pediatr olmak istiyor. Doktor. Кішкенесі да білмеймін. Ama bilmiyorum, артист olsa var da bir kovanır yedim. Право ребенка самого выбирать профессию? Думаю, юридическую, скорее всего. Мен істердім ки менің балам екім олғаныны. Ве қырым татар тілінде мектепте ве университетте оқығаныны. Главное, чтобы она была не безнравственна. Имею два сына, которые имеют один техническое образование, второй фармация. Мен өзім ойыншы olarak Қырым татар ойынларını bütün hayatım boyunca oynadım ve meni çok öğrencilerim var. Onun için mutlaka herkesге tavsiye ederim. Баларыңызны Қырым татар halk oyunlarına beriniz.